Assalomu alaykum, hurmatli Doni KG kanalımızın görüşleri. Bugün 21 fevral 2026-yıl. Uşul жылқылар тартып көрсөтөбүz. Ana Tuğan assalomu alaykum. Bu qara at qancha ekan? 185 soda болуп атабы? Qanchaga? Başka болот, başka. Ha, başka ақсақал, ақшаны сынып атат. Кайсы сода болот атат? Айтпаңыз. Охо, qanchaga? 150. Машалла, жакшы экен, Мына сынды. Быштыбы? Жакшы экен, бышты? Бышты экен. Жазга жаңасы экен, Мына 150ге сода болуп атат. Ақсақал ақшаны сынып туру. Бербей атат. Qanchaga бересиң? 170 берем. 170 eкен. Болду. 170ке беремин дейт. Qara qancha байке, qara? 180. Жашычы? 6 жаш. Үйүрү барбы? Улагы үйүрү бар экен. Онлайн сатабызбы? Кана номер калтырып коюңуз. 0704 19 15 15 eкен. Артында ары буруп коюңуз, соруларын көрсөтүп коём. Мына. Караңыздар, Каяктын аты? Каяктын аты? Assalomu alaykum, hurmatli жылкы көрөрмандары. Бүгүн 21 февраль 2026-жыл. Сокулук жылкы базары. Бирден лайк басып көрүп туруңуздар, анда эмесе кет. Мейли, атак тек окшойт. Кайсы качкан? Могу. Атасы эме экен, тиякта экен. Канча экен мунун жашы? Баасы канча? Баасы 180 миң сом. Жашычы? Yaşı 5 yaş. 5 жаш. Ошол эле номер. Жанакы номерге кайрылыңыздар. Эки ат экен да? Кайсы? Мынабы? Бул канча? Bu da 180. Бул да 180 экен. Жанакы биринчи тарткан. Чалып көрүңүздөр. Мына аттар. Байке кайсын алып атасыз өзү? Мынабы? Жанакы? Берем, ақсақал аябай сурап атат. Қаншаға бересің? Ben sütürle bir adam. Sütür беріп атасыз. Қанша беріп атасыз? 153. Мына. Варианты жоқ эле. Мына сразу беріп атат. 150. Моға, Ура. Қанша қосыш керек ошонда? Менім қанша қосса бересің? Var. Тағы эле барбы? Макул, жеткенде. Содаңы берсин, Қана моға атты көрөлү. Охо. Қанша екен аттың бағасы? 8 миң? 8 миң доллар. Жашы қандай? 4 асый. Бұл қанша шығат бойы? Аябай бийик қо? 1.70 плюс. Қаяқтың аты мындай пародавы? Қарақол, көлден келтір. Бұл үйірі бар бі? Үйірі бар екен. 8 миң доллар екен. Жақсы екен, бийик екен. Арқыншы бозат? Көгат 250 миң. Жашычы? Жазға 3 асы екен. Номер қалтырып қойсаң болады, туған? Улағы бар. Мұны құчы? Мұны деле улағы бар екен. Бұл парода екен де бір қандайды бір, Жоон. Полчаш, ошо көрініп тұрады. Абакан арала. Абакандан келген, не бұлар? Полчаш екен. Номерін қалтырып қой? Номер байке ошол жоқ. Болды. Мақыл, номер жоқ. Аттарды тартып көрсеттік, еми тайлардан көрсетөйлі. Мынакей тайлардан туғандар. Биз менен болуп каналды колдоп туруңуздар. Ассаламу алейкум. Канча экен тай? Ар бири? Канча баш? 3 баш эркектер экен. 60тан. Мына ушуларды 120дан сурап аткан экен. 97ден берилбептир. Бир туганыбыз 95ден бересиңби деп сурап атат. Мына жана тайлар. Мына тай канча эркек тай? Баасы, айтпаңыз. 50 эркек пе? Эркек 50 тай. 50 миң сом. Мына тайлар канчадан байкелер? 55. Канча? 55. 55. Мына 55 миңден экен. Тайлар канчадан болуп атат экен дегендерге көрсөтүп атабыз. Кана өтүп кетели. Мондай семистер барбы бул жактан? Не болуп атат? Канча экен бул тайың? 110. Семиспи? 115? Бургачы 115 кетти. Ушул канча? Ушул туган? 170. Союш бу? Союш 170 дейт мына. Достор, кана. Мо тайлардан көрсөтөйт. Канчадан мо тайларың? Мол 45. 45. 50. 50. Ар жактан
40, 55, 55, 70, 70, 62, 62. Malades. 55. 55. Bu bir yaşları mı var? Bir yıl. Vardı. Ha, geçki kulunlar bunaki. Mayda bir yaş değil mi? Şunda gittik dostlar. Şuna. Monday semisler var ekan bu yerde. İlk baştılar. Kimdiki ekan bular? Qanday? O kimdiki aka? Bak yaş ekan. Esi yo'q. Mo be kimdiki ekan? Aka. Esi yo'q bu. Çok. O tay qancha ekan bu aka? Tay. Dedim görgüledim. Tay 50. 50. Erkek mi? Erkek tay, ha? 50 ekan. Taylar ko'p ekan bugun, ayavay. Mana taylar. Qanchadan ekan taylar? Ha? 90 deydi. 90 mingdan. Mana urg'achi taylar bor. Qanchadan aka? Yo'q, taylar tartam. Bahasini aytib qo'ysangiz. 70 dan, ha? Bo'ldi, 70 mingdan. Taylar, urg'achi taylar uchovi ekan, 70 mingdan. Bu yoqda da taylar, bu vaytallar bor. Aka? Aka, qanday? Qancha so'rayapsiz bular? Ha? Ya, 130. Erkek urg'achi. Urg'achilar 130 dan deydi. Mana. Salishtirib ko'ringizlar. Bu suralish baholari mana. 130 mingdan. Dostlar. Qarangizlar. Bu yoqda da tay bor ekan, maska. Qaysi deb etgan? No'tda. Qaysi? Mo'g'u. Semiz ekan-da. Qancha ekan buning bahasi? 90 deyapti. Bunaki tay. O sındu taylar var ekan. Tuğan, qandaysiz? Bu sındu tay qancha? 100. Erkek mi? Ay, urg'achi ekan, 100. Ammo uchi mo'g'u. Maska kiyib olgan aka. 135 erkek ekan. 5 qashqa turbayo. May 18'de bir yaş var. May 18'de 1 yaş mı? Online satabızmı? Nomer qoldirib qo'yamiz. 0503 59 89 59. Siznikichi? O'sha shu nomerga chalsa bo'ladi ekan. Kimda kim be qilam desa ko'ringizlar. Qaysini? Aykim qaran tartib qo'ydik. Qara atmi? Qunan, jiringiz. Жазга бышты ekan. Hozir qunan ekan. Жазга bышты, ham bышты bo'ladi. Bunun bahası qancha bayka? 200 so'm. 200 ming so'm so'rayapti bunaki. Densoqliqlari yaxshimi? Ishib yaxshi. At qilganga bo'yichi? Boy 1.60. 1.60 chiqadi ekan. Nomer aytib qo'yingiz. 508 0508 29 29 29 37. 37. Qayoqdan ati? Çüydükü. Çüydükü shu yerda, bo'ldi. Mana chalingizlar ha. Alam deganlar bo'lsa, ko'ringizlar, tuğandar. Bu yoqda tay alınıptır. Qancha aldingizlar bayka? 105'e satıldı. 105 ga urg'achi bu, erkek ekan, a? 105 ga alınıptır. Buyursun. Mana. Yaşı qanday bunun? 1,5 yaş 105 ga ketdi. Mana. Alıngan. Жазga эми 2 yaş deb qo'yamiz. May'ın 5'inde tut. Ha, mana alınıp ketdi. Sonun ekan, jengil ekan, mana. May'ın 5'inde. Ketdi bunaki. Alıngan bağlar. Yaxshi. Qayoqdan tay ekan, tuğan? Belotskiy, Moskovskiy rayon Belotskiy ekan. Bunaki. Buyursunlar. Bayka siz aldingizmi? At qilasizmi buyursa? Je, qaydasini sotib berasizmi? Yok sattı. At qilasiz, ha? Buyursun bayka. Mana bozordan oldik bayka. Rahmat.